Iznad mirnog potoka Vranjevac, Nedićevi hajduci su ćutke čekali, spremni za borbu na život i smrt. Kada su Turci ušli u zamku, hajduci su izveli iznenadni napad, otvorivši vatru iz skrivenih položaja, nanoseći teške gubitke i unoseći pometnju u neprijateljske redove. Ustanici su vešto koristili teren da brane svoje položaje, odbijajući nekoliko juriša. Prva faza bitke protekla je iznenađujuće dobro za ustanike, koji su pokazali izuzetnu hrabrost i taktičku veštinu, ali kako je dan odmicao, Turci su se pregrupisali i, oslanjajući se na brojčanu nadmoć i stalna pojačanja iz pozadine, počeli da slamaju otpor branilaca dugotrajnom puščanom paljbom. Iako se srpska odbrambena linija isprva držala, sama težina neprijatelja počela je da lomi otpor, a vazduh je postao gust od barutnog dima. Prelomni trenutak nastupio je kada je Srbima ponestalo municije. Bez izbora osim bliske borbe, prešli su na sablje, noževe i kundake pušaka.